Cianku. Ahai. Buka maju kotak-kotak kon. Adong kejutan di ho. Perasaan romantis matanya on kejutan bebe nion. Itu buka maju nian. Asingo 2 bulan dobe. Sau tidak. Terkasar-kasar iya makatai. Langsung berubah. Walau moku. Baba-babaku gabe ho mengatur rau. 2 bulan ngalas rohamda. Dung 2 bulan langsung nih. Berencana aku isi 2 hari boy. Wow, huluk-luki. Ngatur lagi pas tabe bebe sebetulnya. Kejutan dok matanya. Turah mana yang kejutan di matanya. Aron. Paruhau na tong. Beri ngahai. Mula may beri ko pasti laser ham. Giri-giri ni tuki don. Masuk mana tuki ko daw. Aron si giri-giri ni tuki. Tes pe di rojan. Jimmer huele ko tes pe tu Dari pohon si 2 jam barang. Nah. Babanya medeb. Ngabuti ngau. Jadi natawa ini. Ay marhuan mo si buting jol mahaluang onay. Dang las rohang. Suku-suku ni mata niyon. Ada ko paret tahu buting. Ada ko paret tahu buting. Bahasa pa bijak-bijak ko butuh mi buting-buting ko ha. Atitiro aku mabigi hatami bang. Bolok ko ni. Dang lomor aku mangide bolok ko ni. Dang olaw margeleng dang olaw. Dang siap do dang siap. Tong magabe manabay si tanggungo ni. Si leleano ni mangan. Ale mo luboy mana mangulu tanpa mangan. Bapak godang-godang. Ale ho paturi-turi ni adang ngolo. Begitu ha. Unang doko kosong ni. Ay di bagi geleng tadi dah. Gabi tertod dia no ni mana. Geleng mo di geleng. Dang gelek ko sebetulnya. Harus hadir mabeni. Dang doho tau mabeni. Dia boy jadi mau salah aku mabay. Buano. Buting matanya buting. Uno sama ni bang. Minta maaf mau tu geleng tahun. Mesti butuh akon. Dok ko matoy mana. Ayak minta maaf ya nak nimmu. Enggak begitunya bangitnya maksud ayak nimmu mak. Dok ko tu geleng mi. Anak teh rohoin si ranto nimmu mak. Dang gelek kui.